2008 byo kwa katano 2026 kanso ya district ya Bushenyi ekahinguza amazina ga District Service Commission yo mu Kavuyo abo bakansara barebukiro bari kucise vitamino bagumize ngu baza kuzo mu koti nera baramure habwa district chairman hamwe na speaker kubura kugendera amateka ga kanso. Bakansara batirikiriza inene byarugiremo bakekoramo umurumo batabariza chairman speaker hamwe na district ya Bushenyi ahubwo butakuratira biragiro bya kanso kandi izo bari nyamwabazyo barebukireho mu koti bari kujocera baroya babo bembaza zombi. We had 3 applications. One was an application for an interim order requesting that the District Executive Committee and the District Service Commission don't have any meetings until the main application and the application for an injunction seeking the same orders are had. Well, echo kubanza munonga koti yagira ngo inkiko zone za District Executive Committee zitagaruka kushitama mpaka 2014 amwe na District Service Commission. First of all, abantu bashobora kuchumanya ngo business impango munonga ya district level mu deck. But as of today, tureba financial year yo nehwa tagwira renkiko nkuru munonga ezo kushitama kunkanda bwe deck nk'urukiko rwa district kuko rwemereza kwakubaho emergency. What would you do? Roya warubaje rukutabaza yasimencha amwekozurwe kandi yashobora ngo ikintu kiza kuyamba district ya Bushenyi habwo butaferwa sente za government kurabira mu kuzikoza mu bibanda biragiro bwirobu obukote takashazire mu mushangogu tuje gukoresa dufiteka muri papara ezitu ezo kutabo ezo bahandishe kwetebekanize 2014. So basically nchokoti ya sharamu kandi ya sharamu ya uremba zona tena yitwa ayo ya sharamu ejo twakira ko to ya sharamu akuba kubichereza kachiko kumza muri kapora kanka basta kuretera district okuferwa sente nyamwinji. Bakansara batabarize district chairperson hamwe na speaker batshobora ngweshonge yabatwiro mu koti bakaba bari abo kurondo buringaniza warunda kachiko juba ka Service Commission akarga yo membo umwe yatwa basutabarzo wabare concerned citizen yatwareyo ya challenge ngebitwa wakoze byona kurugobwe batwindakitinga ngo uki turaze gukora mu kanso cyona kibenshi kuratana amateka kandi eco na hati negisha nico ndiyo ninkugerera okoreki na habweke cyarigire kwijo ikibagize ngo nekintu kibi cyo burabe munonga kora ebiragiro mu kuhenda amateka zo mukoti tine kitukigeri kituruho kikoja mu twenda ku kugira kutwajumika government kunka no kwenda kugira ngo government ekole okurigirira kweshime kubane ekoro mateka ejo busasi district ya Bushenyi zo bari anyumaze ferirwe sente eziri kwingana billion mwene million rushanju ejo kumayisango taro kurondesa abakozi mu Bushenyi. District Service Commission amazina gutwatireyo kwabiriho kuhaba bakatwabira ahantu habiri aho mu koti na Kampala buze babene batubuza niyo bakubuzana na tukatayo kugarukwa mu kwitu kandi mushimanye financial year yo nehwa ndi informed ngo Public Service Commission neza ko expire gakibanza cyo kwa mushanju rwera abene rugaho so bari kufitaho ubundi turukujumanya hate muri modi kuza kuba as of today terabeho icyo kubanza akakiko twakahamibwe ecya kabiri sente zizogaruka Kampala zigenzire nyo mwazyo hati tuzaciro kutwakizine izo zigenzire nyo mwazyo the 1.76 billion. Bakansara abo rubaje rutabarizibwe bayero ko butashemererwa ahawe bireho bagumize ngo bakitabaza tubarwendeza Bushenyi district government birungi na Bushenyi yona twenda kumanisha abanyabushenyi waba banga bakoze biki nabinyatse babushenyi ejo muchikwaza muchu kandi ingaruka batakabita bikina hasi abantu bakansara abanyuka batuma mwabohereza murabohereza biza kubanza abana banyu batakatunga emirimo turukunsasa no kugira ngo already hinababire basabire emirimo twazo mu kwezi kwa mushanje esente zibire neza kubahereze emirimo zagati nicyumanyisa ngutayengera kusasa ndacumuna no gushobora cyo iwe ni insasa ngo umuntu ahubwo kuba abantu ababintu bende emirimo tubanje
tubana banje tikikonka n'abanyabushenyi nibagaruka bashobora ngo ikizibu cy'ibura ry'imirimo muri Bushenyi cyaza kweyongera habwo kubura District Service Commission hamwe ne sente nibo ba secretaries ba members ba DEC ko kuzacha Service Commission ni commission nkuru omu Uganda na no mu district ako kimanyisa ngo emirimo yona ya basitaka amantare basabere mu rugo tubaragizeho kujukora nkimanyisa atinyoka kakanzu omuyirwaro nimbaramo abakozi kabashatu akansara bahababire nuboreka ngo bakagezaho kushitama n'urubazo rundi ngo bundi bakatereza enshonga zabo ngo konka ticyabasika ngo mwene ureka barinde koti icyarasharemo 2012 byo kwa mushanjwe mwakogu gasha kwa Olivia na Sasira